and sisters who are away from home, who never made it to our shores. You will always be a Samoan. The skin on you is just a reminder. All the languages that you speak, you will always be Samoan. Yeah. Even though you're far away, they will know who you are. By the way that we live day by day, your name will be heard afar. When you're feeling down and you're lonely, you better pack your bags and go. Come back home. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa, Watching from Mornings for now, Samoa Baptisto. Make your way to your seats. Toyo na minuto na mataina leo tato proclama. Samoa Baptist Academy students, make your way to your seats, please. Thank you. Samoa.
se ona fili fili sui o le fono sili na uamalo le leilo aingili si o si fo iwa popoto ile ingili si ele ai o se fa auta uta ele o tafa ingata e alona i E mawai ona o ufitio lutau, ma o taia le tuluvau. E peo le tala I le fale o po mao. O a pa ia mamamalu o sasau I le malunei. O to sa mawhai ngā, o le ato to ia wha amaene, o le tai loloto. E le ngafa tau lima e se tala a le au auna. Ai o te tā pa ia mamamalu o le anganga pa ia, tā tau te tiwai I le ne aso fia fia. O te whaafelo ai atu I le suafu manu malo, o lo tātou ali'i whaola I lo o tō mamalu o mawhai o na tātou whaatasi I le nei wha moe moe. Ma lo le soifua lau le lei ma le langi e mama. Awhiwhio maia matala mai a au. Ai se I mua I a mea I matau tu sa, whaafoi le vi inga I le atua I le nei awhiawhi. O lea o te wala o atu, ma le anganga whaaloalo I la tinao le lau mua o Samoa papatiso. Le whaletua ia supama tawete, mo le tatalo a mata pea maea le viinga o saunia e le lau mua o Samoa papatiso. O le pese o saunia e Samoa papatiso.
O se manatu e fia whai o atu le anganga whaftai. A walele ua ifo tua mafa fili malai. O lea foi ua matamata atu sulu o le tino. Ia o lupe lava sa se umata ina. Ia lea ua tu lima tu ile tula. O na o tula i lea ma le anganga e tumu i le whaalualu. O te whapea atu ai ma le fia fia tele. Ta lofa lava. Susu mai. Tala a au mai. A fio mai. Mo le mau le fai salamo e lana tuse se lausful valu fai upelua sfumalfa. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. O le asole nei ua whaia e Yehova, ia tātou oli oli, ma fia fia iai. O le tawalanga a le whai salamo, o lana whamanatu i le tangata talitondu i le atua. O loa ulia mai o le isi aso o lo soifua mo lo wola. O le mea lofa a le atua. O loa o mai ma loa ulia mai o le nei aso ma le tātou maftanga. O se ama noa se o tātou wha me e ai. I le alofa tu noa o le tapa au sili o le langi. E le ngata la tātou te vava ai atu iai o le mea alofa le atua. Ai whai mai le whai salamo. Ia tātou oli oli ma fia fia iai. O le oli oli ma le fia fia. O lau na e fili filinga. Pe te fia fia iai. Pe te fili fili e te whaanoa noa. O lau lava fili filinga. A o lea ua pese le whai salamo e le nei a fiafi. Whamai, o le aso le nei, o le aso na whai e le alii. E leo whai mai la le whai salamo o le aso e te tangi ai. Po o se aso e te wha u ai. Whai mai le whai salamo. Na whai a le aso le nei, ina ia e oli, oli ai ma ia e fia, fia iai. Oli, oli ai sea. Fia, fia ai sea. O na tali leo le poto o Solomona, fa mai le fata oto e su tolu fai upes fululua. E fia fia ma oli oli le tangata tali tonu i le atua. O na ole mana o ua tau nuu, ole la au ole ola lea. Lea ua fata unu ina le polo kalama sa tau ta pena. Sa tau tu fatasi. Lea ua tini pa ole utu ua fa manuia mai le atua pule pule titele. Ia leo le a fatino ina ile ne ia fiafi. O le atou sila mio e le tau mawhainga alo mawhanau. O na whamanatu leo le apostolo Paulo i a Kolose whai mai. O mea o malama tau te whaia. Ia whaia male loto. Pe se ai ua whaia i le alii. Ai le o le tangata. O mea o mafoi tau te whaia. Ia whaia ia mea o malava. I le suafa o le alii o Yesu. Ma le whawhetai i le atua le tama o na oia. Ia vi ia le suafa o le li i lau siva i le nei a fiafi le whanau. Ia vi ia le li i lau pese. Ia vi ia le li i lau foa i le nei a fiafi. Ia vi ia le li i le taina o mea whaili. Ia vi ia le li i le au nanga le HP Media i le nei a fiafi. E se ale moni a wafionga pa ia lo mātou tamaa. A wao le me iai le anganga o lau fio, e iai le saulotonga, e iai le oli oli, e iai le fia fia. Wo mato wo mai iai le nei a fiafi o le a mato mata mata. Ai o le a fatino ina le polo kalama a lau whanau. Ia o le au ngani le nei a fiafi a nganga pa ia a fia mai. Se ia e wha au ulo mato tama le whanau o le a fatino ina. I mātou umalava o le a take party le nei a fiafi. Ia whaia mea umalava e vi ia ai lo swafa. I lona amataina se io e lona whai uwina. Tu mau ia te oe lo lava vi inga. I lo swafa Yesu o mātou te talo ai. Ala langa whatasi le whanawa le atua. Amene. Amene. Ia whamanuia le atua po kalama i le nei a fiafi.
whawhetai atu I le whaletua sopaima, mo le tātou talasanga mo lia I le nei awhiawhi. Ia whaamanuia le atua. O le atatala aloa ia, le tātou pōwhia whia I se siva. Ua saunia e tamaiti ma le middle school. We will begin with an opening number by middle school.
Samoa. Choria. Tunu upele emita mita ilo wanganga ebei onku ole pese oyola upeni na tautele emana ia osami epape foio ele enume tasila baoe ile pasifika malela lolangi Pickup 959 Foxtrot. You are blocking the only exit we have. If you could please move your vehicle. Again, 959F Frontier Black Pickup. Thank you. Whawhetai Middle School. O le tātou au whawhiawhia mua, o le nei awhiawhi, o le Visenga K3. O lo o ilalo, o le taita inga, o Miss Aso, ma Miss Tanga. E se fuluma le tasi, tama matene, o le nei Visenga. Wa la tau taupo, Davina Opeti, ai tulangi sengi, katipini na tanga. Wa la tau manaya, Fraser Luvu, ma Ezekiel Go. K3 is under the leadership of Miss Aso and Miss Tanga, with a total of 11 students. Their taupo, Davina Opeti, ai tulangi sengi, and katipini na tanga. Their manaya, Fraser Luvu, and Ezekiel Go. I present to you K3.
selo asiwa uanga oilo lolo fa ape ualo suiti swamalia pero sepo Ninoi pero selo asiwa uanga oilo lolo fa ape ualo suiti swamalia pero sepo
Fa'angamo Aitimami Semi from Samoa and $200 for Omeli from Nana Rose, $50 for Fraser Lulu from cousins Mana, Chrissy, and Lay, $30 for Charbel from mom and dad, $20. Patsaila Lofo, Patsaila Monday. Toi whaamama whamaile patipati mo le K3. O le tātou au whaawhiawhia o le asuso o mai nei o le pisenga tasi. O lo o ilalo o le vaavaenga o le whaletuia Miss Olofanga. E se ono le au whainga o Tama Matine o le nei pisenga. O le lātou taupo, tai ono whainu ulele, ua lātou mānaia, o mana masaniai, ma etimika kelemete. Ladies and gentlemen, our next class will be first grade, which is under the leadership of Miss Olofanga, with a total of 16 boys and girls. Their taupo, taiono whainu ulele, their mānaia, bomana masaniai, and etimika kelemete. Ladies and gentlemen, please put your hands together for first grade.
Tasi for Amina Rose Pato from Nana Rose, $50. For Matthias from Mom and Dad, $20. For Tay Shimasaki from Papa Pano and Mom Megan Shimasaki, $200. Tayono Painu Lele from Painu Lele family, $100. For Mana Moana Masaniai from Mom and Dad, $100. Hot time. Toi Popo Maina Lau Lau, Mo Katerina from Mom and Dad, $50. Thank you. Whawhitai, first grade. Ua tātou o mai nei, le vesenga fitu. O le ne vesenga, o lo o ilalo, o le taita inga, a Miss Melinda. E lua se fulutasi, le au whai, o tama matine, o le ne vesenga. O le lātou whaaluma, pinoi a pineru, o le lātou taupo, Tali Mailelangi Ludgate, o le lātou Manaya, Giovanni Hunter. Our next performance is 7th grade, which is under the leadership of Miss Melinda. There's a total of 21 students in this class. Their whaaluma is Pinoi Apineru, their taupo Tali Mailelangi Ludgate, their Manaya, Giovanni Hunter. Please welcome 7th grade.
lama lama, olei anu foi le moana, olei a vai vai anga tau a sai le tai papa ole tua masanga, olei a lava ole ngatai fale, Taile la baile taifana tau tai ai lava sama afe olei a lava ole na taifale taile la baile taifana tau tai ai lava sama afe For Aiden Antonio from Mom and Dad, $100.
For Vasati from Mom and Dad, $20. For Kehaulani Collins from Grandma and Uncle Peter, $100. Johan Sibili from Mom and Dad, $100. Harmony Fao Davidson from Manu and Kathy Danielson, $200. For Johan Sibili from Oro Katoa, $20. Johan Sibili from Fandia and Val Sibili, $60. For Johan Sibili from Sola Sibili, $20. Outside. Sister Allison, $100. For Kathy Tana and Katie Funny, $50. For Fraser Lulu from Ghana and Papa Lulu, $200. Whakatai 7th grade. Ole aso mai ole besinga K5. Ole o ilalo ole taita inga ole tua ya Miss Winnie. Ese fulufa le alfa inga ole nevesenga. Wala to taupo taulima fai ese ma Gianetta Hunkin malelato manaya o Grand Tuitele. Our next class is K5, which is under the leadership of Miss Winnie. There's a total of 15 boys and girls in this class. Their taupo is Taulima Fai Ese and Gianetta Hunkin. Their manaya is Grand Tuitele. Please welcome K5.
Fianga Mole K5 for patient Seui from Auntie Linda and Uncle Tony, $50. For their Manaya, for Taulunga, Grant Tutele, Mom and Dad, $200. For patient Seui from Nana Vise, $50. For Grant Tutele from McFall family, $100. For Haley Lil from Uncle Marcus Lutul, $40. For patient Seui from Moisel, $50. For Taulima Faifai Ese from Tracy, $30. Fak Taila Lofa, Fak Taila Nangli. Isau ya tau Lenata ula ole afo iko Ua malie na ufa alo alo Ole a ofo I Ua malie te umalo Amai sepati-sepati mole vesenga K3. Ole whaafia fianga, ole asisa o mai ai nei, ole vesenga ono. O loo I lalo, ole taita inga, ole pule aona, ia ta'ala rutua to'o, ma Miss Angelica. E lua sefululua, le au whai, o tama matine, ole nei vesenga. Ole lato whaaluma, ta vale tanu vasa, wala toa manaya, Daniel Craig, Ma'utuali'i Sabusa Lufau. Our 6th grade class is under the leadership of our principal Ta'ala Rutuoto'o and Miss Angelica. There are 22 students in this class. Their Fa'aluma, Tavale Tanuvasa, their Ma'anaya, Daniel Craig, Ma'utuali'i Sabusa Lufau. Ladies and gentlemen, please welcome on stage 6th grade. O toi whaopopo mai lalau mo le vesenga K5 mo Marcellus from Uncle Joe, Papa and Etty, $60. Whaatai.
from Mom and Dad, $100. For Miss Angelica from Nana, $200. For Talia McCoy from Nana Rose, $50. For Zabadio Vaolii, Mom and Dad, $100. For Adea Tuitele from Mom and Dad, $50. Adea Tuitele from Tala, Reed, and Kaylin, $100. For Joella Ioane from Grandma, $100. For Joella Ioane from Mom and Dad, $100. For Zabadio from Moisea, $50. For Tavale Tanivasa from Uncle Joe, Papa, and Etsy, $40. For Yona Wiyangalele from Uncle Joe, Papa, and Etsy, $40. For Erica Felix from Grandpa, your grandparents, $100. Fat Thai. Salaina Siva Utuali'i Savusa from Mom and Dad, or from Mom and Grandma, $200. Fat Thai. Love.
Popo Mai, mo le Vasila Santi, mo Jason Manga from Papa and Nana, $50. For Jason Manga from Mom, Dad, and Leo, $50. For Katerina from Miss Tia, $50. For Tani Ludwig from Mom, Dad, and EBE family, $100. Pop Saida Loka, Pop Saida Malay. Whawhatai 6th grade. O le vesenga o le a whawhiawhia atu o le vesenga lua. O lo i lalo o le taita inga a Misarine. E toa sa tolu e a whainga o le ni vesenga. Wala tau bo, na moe wai Hudson, Avery Peko. Wala tau manaya, Patrick Allen, Elliot Lofi, Malolua Ngaya. Our next performance will be 2nd grade, under the leadership of Miss Irene. There are 13 students in this class. Their taupo are Namoy White Hudson, Avery Peko, their Manaya, Patrick Allen, Elliot Luffy, Lolua Ngaya. Ladies and gentlemen, 2nd grade.
Hudson from cousins Lay, Chrissy, and Mana, $50. For Avery Christina Pickle from mom and dad, $100. For Avery Christina Pickle from sister Abby and brother Alex and Tupe, $100. For Patrick Allen from Auntie Linda and Uncle Tony, $50. For Elliot Lelofi from mom and dad, $50. For Patrick Allen from Nana Visa, $50. For JJ from grandma, $100. For JJ from mom and dad, $100. For Patrick Allen from Waisel, $50. For Patrick Allen from mom and dad, $100. For Namwe Hudson from Auntie Tinoy and Mailo family, $50. 5 time. Marcellus from Lynn and Norma, $50. Second grade. Ole Vesenga, ole Asuso Mayai, ole K4. Ole Oilalo, ole Taita Inga, o Mississippi. Ole Alpha Inga, o Tama Matino, ole Navy Senga, o Sepulu Maletolu. Wala To Taupo, Serenity Seui, Manisi Thomas, Wala To Manaya, Tepatasi Leolofi, Masamatatanga. Our next performance will be K4, which is under the leadership of Mr. Philly, with a total of 14 students. Bertaupo, Serenity Seui, and Nisi Thomas, their Manaya, Tepatasi Leolofi, and Samatatanga. Ladies and gentlemen, please welcome K4.
K4 for Thessalonia Smith from family, $100. Serenity Seui from Auntie Linda and Uncle Tony, $50. Tepatasi Leolofi from Mom and Dad, $50. Serenity Seui from Nana Visa, $50. For Caleb from Mom and Dad, $20. For Axel Manga from Papa and Nana, $50. For Axel Manga from Dad, Mom, and Halo, $50. For Malani, Talesivat Malani from Papa Telfilo and Mama Tiva, Silau Tala. For Sama Tatanga from Mom and Dad, Tobi Shpurutala, Patsai.
Whawhetai kei Ford. O le visenga o le asisa o ai nei o le visenga wha. O le nei visenga o lo I lalo o le taite inga o le whale tua I as tangata rete. E se fulu wha e au wha inga o le nei visenga. Le lātou wha aluma o le siri makoi o lo lātou taupo ma lali mai awa ma awhakasi to ia o lo lātou mānaia the Ekelemete ma Thomas Spitzenberg. Fourth graders under the leadership of Vice Principal Ms. Sopaima. There are 14 students in this class. They're Fa'aluma, Felicity McCoy, they're Taupo, Malali Mayava, and Afakasi To'ia, they're Manaya, the Ekelemete, and Thomas Spitzenberg. Ladies and gentlemen, please welcome fourth grade.
Felicity McCoy from Nana Rose, $50. For Malali from Mom and Dad, $20. For Malali from Mom and Dad, with Salaina Siva Malali Ilasilautala. With Salaina Siva Akatasi from Mom and Dad, Ilasilautala. For Thomas Spitzenberg from Mom and Dad, $25. Top Thailand League. Whakatai, fourth grade. Ua tātua o mai nei I le pasenga lima. O lo o ilalu o le ba ainga o le susuma whea ngainga ya Joali Sovea. E se fulu lima le alfa inga o Tama Matine o le nei Desenga. O le lātou whaaluma, Zeyu Fruen, o le lātou taupo, Sammy Craig ma Amir Tia, o le lātou Ma'anaya, Sammy Sikonati, ma Edward Le'alofi. The fifth grade class is under the leadership of Pastor Joali Sovea. There are 15 students in this class. Their whaaluma, Zeyu Fruen, their taupo, Sammy Craig and Amir Tia, their Ma'anaya, Sammy Sikonati, and Edward Le'alofi. Please help me welcome 5th grade.
Let
Miratia, i le lua sigal tāla, mo le whaanga from Mom, Dad, and Auntie Julia Alva'a, for Andrea Fale from Vini, $20, mo Nisi from Mom and Dad, $100, for Edward Lelofi from Mom and Dad, $50, Fatai Danuli. Ia toi fa maka mai po pona le ia mo tatu senga lima ia wa papena na mai ara la topa piana ia wa tatu wo mai le papia piana senga tolu po le third grade o le senga lea o papena na pata utaya le mai tai fa ia onga ia misfa e se polo mane tolu le fa ina le nei senga ia la la tota po le sa le nei po ia oli tanga o la mama ia ole o Chris Prince Allen ma lea lala ma ilo o le tato o senga tolu o le apa pia Savia
Ilo, the Lewis Lautala, Lufaana from Mom, Dad, and Saints, Salaina Sivan Manalo Chris, Prince Allen, the Lewis Lautala, Lufaana from Mom and Dad, Mole Alala from Namoe Hudson, $40. Mole Market from Milo Mayava from Mom and Dad, $100. Pa China Hyundai. Sisters, K4, K5, level 3, and level 5, the Lautala from Nana and Tata. Ia te tono le o tatou o mai le vasenga whai waso o le vasenga walu le nei. Ia le asa au mai la la tau sa sa. Ia ne vasenga o lo baba ia e le alifa ia o nga ia mista lo ia. So sepuluh man lima le au whai ngon vasenga le nei. Ia o le alato tampa ia te lato whahia pianga. Ia o le lato tue sa sa a hoi lea mo sa mo baptiso i le nei tau sana. O le lato whaluma ta vita mai loto. Ia o lato tapou. Talu ai e la le nei uma te i o le senga lea. O le a tau pou uma ta mai ta i o le senga lea. Ia whapena ko i a li. O li uma ko i o le senga lea. Ia o le a whai mama naia e tau anunga e le tatou polo kalama i le nei a piapi. Te tolu mai, te tolu mai. So ia. Thank
Lavani. For Manaya Hudson from Mom and Dad, $100. For Arnez Antonio from Mom and Dad, $100. With Talaina Nele Siva Roycel from Nana, Mom, Dad, and Noka and Moita, Leafe Tala. Movosel from Auntie Linda and Uncle Tony, $100. Rena Law from Mom and Dad, $20. Tiniana McCoy from Nana Rose, $50. For Vosel from Uncle Jay and Auntie Lene, $50. For Violet Pua from Cousins Lay, Chrissy, and Mana Lutz, $20. For Violet Pua from Nana and Papa Lulu, $200. For Jolie from Grandma, $100. For Jolie from Mom and Dad, $100. Momanaya Hudson from Grandpa Misa and Grandma Lena, $200. Joey Fruin, Mom and Dad, $50. Manaya Hudson, Smith Family, $60. Manaya Hudson from Namwe Hudson, $40. Tabitha Mike Lotto from Mom, $100. Violet from Auntie G and Allison, $100. Rina Loa Mayava from Papa Philo and Mama Tiva, $100. Baptaila Malay. Ia tatono ne tula, ia la tuna tula ne ia manoa. Ia mo le sunga samanga le sunga pila onga. Te atrai ko istom tu pala. Isana saunga le ne ia fiafi pa tai. Po ia mamalo la fiafi la le toe o ia se leo le le tula. Anga le nganga pa tai moli atu matua. Ai le ngata i lea pa si sili le nganga pa tai le tua. Ano le nea fiafi o mwhai pa tau luina i lona lofa pule pa soa i ala le i pa tato whanau. Moli atu i le nganga pa tai whanau. Along whanau le a onga Samoa Bautiso. Sa whapenana tuku pa tasia le nepo kalame. Io tāleni lama nea whanau whamanui nei lātou lea tua le siwa man bese. Ia lea sato mai mua i le nea fiafi. Atspilea ngā whātai i a li matamai tai whai a onga. Ono le tō lava pare fwoi tāpenanga tatu pō kalame. E mai se fwoi le HP Media. Ai whaasini siri lea ngā whātai le nea fiafi.
I sunga whapeangainga ma whatua e kalesia me sisi o lo whapenaan tato lima whaatasi a waifo ele nepo kalame le anganga I whamani a tele le tua tato e kalesia. Whaatai mātua, lava tōn sai o no nepo ia fiaki po kalame whanau. Ala tama whai e tōla lauina atu, ia le lopa anga whapenana tō mō lia le nei tū la. K3, la whaperitania, ina ia malama I lo whanau. K3, $1,174. K4, $965. K5, $1,594. First grade, $2,153. Second grade, $2,314. Third grade, $1,102. Fourth grade, $1,423. Fifth grade, $801. Sixth grade, $2,164. Seventh grade, $1,649. Eighth grade, $2,490. But it ain't popo ina ai le tawalunga. E ma sfulu ono tāna na nafo le Siva Middle School. Lau fa inga lo iai le taimi ni $17,845. $17,845. O lea matua lea nganga whaatai a teo tō mātua, ai mise a inga mo wolo whapenana mai mua mai atu ni mamao, a sa whao o mai lava lato so swani, e ala le PayPal, ia manisi ko ia wala, o lea nganga whaman via tele le tu ia teo tō, o a whai mea whaanganga ina, o na tō a loko I whanau le nea fiaki, ia tō manu to wha manuanga le nei tu la, ala tō tui nā tu tina lau mua, Fais tato tasanga, a vervi inga man whaatai le tua, o na mai e a leo tato proklame le nea fiaki whaatai. Jeste. Ia, manato leo o moti le vasa su ngā ula nei papa. Ia o lea fo e ua mapu atu I tua sivi whaiva o ngongo sina. Ia leo po le tusi, a mai e on tato whai o se mea. Ia no tato whaapea I po leo o tato lava o au na e lea o ngā. Ko ira ia leo le vi inga lea tua. O ia na whaia mea uma le nei aso. Ma walunga lo na vi inga. Au le toi upo la au na whatau waa le nei a fiafi. Tau lava ina ia tātou ta ape a whatu ati. Wha ape ono tātou wheloa ia Iova. O Iova po e tātou te mawai ai. Tuli muli au ina I mātou e le mana loa nganga paia ta mai le nei a fiafi. Whatanu uina lau whanau I mea o loo nopu ia I lo mātou batua. Sausa wina whaatasi I mātou malava I lo toto ke riso. E manu ti ai le ola ma le soifua o lau whanau. Mea wapua I mo lau waonga I le neia fiafi. Ia whapenau na e whatutumu. E whapenau na e whamanuia. Ia whapenau le atua. O na whamanuia I pisinisi. Whamanuia I ngā luenga. Whamanuia I o lātou ainga. Ia maualunga ai lo lava vi inga. Ia o la mātou whaatai ia te oe. I le suapo Yesu Keriso lo mātou ali I ma lo mātou paola. A la langa whaatasi le whanau le atua. Amen. Amen. God bless you all. Ia whaatai.